Kajingnya tu kena sepang ka kena kelas ke baca Pyndih Kiaid ha Samla. Ha kasngi balik join kelas ningkong kasana kadang page notice ha barenda. Ujoni uwan hajan jong kasana bat utap yaki khmat jong ka. Kasana kelap perkhat bat kalaong. Mano badai habangam itu yano. Kasana kalaong pidai mano. Ujoni ulaong sugas hima pi ngadai mano. Kasana kalaong ngamtip pidai mano. Uni ukena samla ulaong ngadai manga ujoni. Ujoni upelaj no eka keti haki khmat jong kasana. Kasana kapai sadin kapeki ujoni kam itu ya u. Kasana kalaong ngam itu ya pi bat ngampat ju ya pi menoro. Ujoni laj kren su sipang ula saw kerang bat ulaong. Ngapet ya pi nadin nga ikum ka paralog jonga ka eni Henry pidai penban dama pi. Ujoni upan map ya kasana. Kasana kalaong to om lelei. Ujoni ukeli pidang wanjon temai na kumno. Kasana kalaong hoot ngadang suwan join temai namar ipa ila syak transfer sene. Dengampat itu yano. Ujoni ulaong wat kuslai ngadon manga ngan saya lamnya pi lada pidon kam banai chano. Ujoni ulaong biang ngate ngala he lasan hakane ka snong ngatip lot ki jaka. Wat hakane ka college jong niru ngatip ya ki classroom. Kasana klariki bat kalaong pide uba paria parai bha. Ujoni ulakran penbang susu ya kasana bat ulaong. Lada pinyalang perlog bat ngalelei tengalong ubas bun bat ubah kloy ban nyarap ya pi. Ujoni ulaong nadu mene ngilaya kren ka kercang pat pi klem ya tu. Kasana kalaong ngakercang kasana. Ujoni ulaya tu ya ka kercang jong uha kasana banga kercang ujoni. Kasana kadap daka jingkemen namar baklayo perlog ha college. Hadin si tayaw, kasana bat ujoni kilay itu baha bat kiladai si paralog. Kini ki arngot ki kena samla, kilat kelas ringkat ki wanro ringkat. Ujoni umhon tang ban siya lang perlog bat kasana, upen jan nilade namar uitenat samla ya ka. Ha kawe kesngi, ujoni ulah persia samla ya kasana. Kasana kadai kabaladon samla lupa, Henry kam hun bandon tang uwei, kalaya it samla sabat ujoni. Usamla baningkong jong kasana ukercang uhari. Uhari it bhai kasana, Henry kasana pat kalaya it samla sabat ujoni. Kasana kafun kambu ni ujoni. Kadba da fun uhari ya kapat kaong ya u, bangala santia. Katba bat ujoni pat, sitang mitru kidanya kren phone, kidia kren oiling bha. Bat enda kila taj banya kren phone, kila sedang sabanya teks na WhatsApp. Kasana bat ujoni ki lebet kumne. Uhari jutarai sniu ya kasana namar ba uiye jaka. Uhari dakwa tan banya kren phone bat kasana namar ba kadang let kelas. Ha kawe kasngi. Uhari ulaong kasana kumne. Sana ba iit ngakwa banya kendo bat pi. Kasana kalaong uhari kumne. Hari ngamla banwan kendo bat pi namar ngadang long exam. Uhari ulaong to enda pila code exam sawan kendo nga bat ngan ap ya pi. Kasana katok uhari namar kala kamplut por banya kendo bat ujoni. Kasana berujoni kilaya janbha laha kelas ne habakia kren phone. Kasana berujoni habai kila taj banya kren phone kila sedang sabanya sende ki durjong ki iwei. Kadba uhari pat tip ya ka jinglong jong kasana. Ha kesngi kababut kasana berujoni kilai sa kelas. Ha kapor baki y break kini ki arngut kilai songkai sa kantin. Kadba kasana berujoni kidenya syongkai bat kadisha ha kantin. Ujoni ulaongi kasana kumne. Sana ha kasi sunde pinlet shano. Kasana kalaong
Lada ipa idon haying, tengat harai ipa in nyalam yangi saying jong imeka. Ban letpe je imeka namar im daklan. Ujoni kwa bakasana kan letkai saying jong kameka hakasngi sonde. Ujoni ulaong, balay pidei ka doktor ne pihap balay sumari imeka jong pi. Kasana kalaong, balay pidan plan ayu hakasngi sonde. Ujoni ulaong, ngamut yung werya pi banlet party bat nga na markaday kasngi ka jong nga. Ujoni ulaong, imat letang ipa bat ime jong pi ken. Ujoni ulaong ikasana, tao no nakaplan sana, ong ipa jong pi ba pisngaw sitom. Kanang ba pinyok letkay bat nga hakasngi bat de jong nga. Kasana kalaong, tuangan persyang, ladaka long te ngan sa letkay no bat pi hakasngi sonde. Endala de kasngi sonde, kasana bat ujoni kia let party. Ha kajaka balet party ujoni bat kasana, don shibun ki briu ki baya syat ki baya bamya di hangta. Ujoni ulaong ikasana, pindi jingdi ne kumno sana. Kasana kalaong, ngam tre, yuk jia kumno. Ujoni ulaong, enle ayu, day bandi kendiat namar bagadai kasngi ka jonga. Ujoni ulit sim jingdi, uwan rae kasana shiklat yala deru shiklat. Kasana kadi namar kadai kasngi ka jo Samla jongka ujoni. Dap katu kat nepor, ujoni bat kasana kilabuat. Kaporu kalamit, kasana kalaong yu ujoni, yang inya letno saying. Kini bro arngot kilami na jaka party. Kasana kamla syu banyat namar bakalabuat palat. Ujoni ulabuat malum mala. Ujoni unya kakali uletbu kasana haying jongka. Ujoni uletbu kasana hadu hakam ratia namar bakamla yachu. Kakemi badukpa jongka sana, ki klemon pai haying hakata kasngi bakilit pe jaka meka jongka sana. Ujoni ulah kemen namar bakasana kelabuat palat, ulah yoklat banle kanu kakam sneu. Ujoni ulah poi samit no haying jongka sana namar udon kajingmut basneu yaka. Ha ka step kebabut, enda kasana kelakendit na jingtia, kayoi ba ujoni udon ha jingtia jongka. Kasana kala kersiu ya ujoni bat kalaong, ngating palat yo jia kumno. Ujoni ulaong, enle ayu, hap hi ban enjoy teng hakajing im Samla. Kasana kasngau day kajing ong jo ujoni, kasngap no. Uhari uyo i ba kasana klet party bat ujoni, kaya ju ya janbha bat u. Uhari kwa ban pentut ya kasana bat ujoni hakajing ya day jongki. Ulakir no sisendon ya kasana. Hadin si benai, ujoni ulas dang lekir ya kasana. Lada kasana kafun ya uru jusimsyu. Kasana namar bakala iya ju ujoni, katno kalinga kapisa haba ujoni ulekir ya ka. Lada kalek sa klasru uphet haba uyo iya kasana. Haga way kasngi, kasana kalek sa klas, klaya kendu markmat yu ujoni. Kasana kalaong yu ujoni kumne. Balay pilek kere nga joni, ka ay kadaw kabapisem. Ujoni ulaong, katu kajingya day jonga bat pi kalakut. Wadju pentut syu yang nga namar bangadang kwa pule. Bat ngamdon jing iya je pi sana, nga syukwa enjoy namar badang Samla. Kasana kasaha jinglingo namar kadang perkhat ba ujoni ru u iya jaka kumpa ka iya jau. Henry usulek kaya ka. Kasana kelakan mau yu uhari bat kalaong. Katno uhari u iya janga. Henry mengapat ngam kenkor ya kajing iya jong u yanga. Kasana kalaong biang. Ngalabakla. Ngalek kaya kajing iya basisha jong uhari u kena ubatip sngi. Kasana kam nak le esyu kasak hajing babe. Lada episode tenat, ngau like, share, but subscribe ke channel, but share comment.